Dolamara long child marriage puthak cherok to amai ke paman. Shillong ke siatum arpu ka chalaramai ke deng. Ingdeng hini denarong press club krung sayamai kangni. Karbing nung life Adap Abirta ke lang raton phansa menilihin pen Adap ke me kardom ang pachuriglo kardom pini Abirta ang ton pen arjuik tha. Kinamtang vosik ni phai kre hini arni rong marjong Dolamara Cultural Complex along Dolamara Police Station atum chirap cheto dunsi child marriage puthak chirok to amai paman pon. Adap por phai kep malom pen mai ke cheng pon along biren tok bi pen ajok mai che pa hem phu pon. Lapen VDC claim bang phu John ka thara hin pen si ka chetong dun alohia tuma phan ke pachinia por en pon lo. Bangso chirok to amaya long kachetong dun Chokiola Block Medical Officer Dr. Bosom Gogoi penajok kachetong dun arara phan osomaratum ko an arta hosi pisoken lapen pinan ki dunang jima lapen pisoken pinando da prangte oso amahang ke pathek lapen kalana ki sung hai huya puthak thanpon India angbong arta ki jum hegatum pisoken pinan ki do phai ke ong nai lake West Bengal long phan plike braisi lapen asam alongta phan thom kebra troxi an nang batang lo nasibang so phuthak osomar apia po tuma bangke methang asomara tuma phan than pari ponra osomara kai ki messenger phan saideng veknang poputa than ponthu Bangso chirok to amaya long magistrate Chaiki Kashyap ACS pen lam the ki jai pon ke jongsi arta ningkan krener ke pen abera o sopia phan chepa chordet pulote pinso abang ningkan hini hemkang sam mate jail che thap nangji lapen lak isian adai tu nangji lapen ason thotsi pinso lapen arlo so hem tu natum seta adai areng tunang popusi sodak pen pachini pon So the people should be aware themselves. They should understand that the girl child which are below 18 years, they are already very small. If they get married and they will get pregnant, early pregnancy. So there will be very much early pregnancy complications which are very harmful to their death, to their life. So it can cause death. And also we can see that if a girl below 18 years get married to an old man, so there might be possible that she can face domestic violence also. So this is also very harmful. What is the punishment for violation of child marriage? It's 2 years imprisonment and 1 lakh fine. This will be just punished for the male person or both the female one? Mainly it's against the husband and also the family of the girl and also the family of the boy who are involved in that crime. They will also be punished. Maya long DMB Chairman Mongol Singh Terang, DMB Dunmai Phu, Devinson Terang, Dolamara PS in charge, Ranjit Chandra Deb and Danglok ki ong dong atum chetong dun. Dolamara Penarjison Rongpar, Karbiang Long Lai. Angdana hawara long lo ke chali risoi jang atum satami methanga kheyang bong kacharap cheto thekjia phanpura karbi lo chali asong cheseng ponsi charap cheto pon bomlo. Sonak taxi Shillong hawara long kido karbi lo chali asong atum satami lo ke chari along kisung ke boy ke do an kacharap cheto don thekjia phanpura vosik ni phaikre isiarni Engineers Hall Barik Shillong Meghalaya long arpukimi kachepe kamai kedeng pon Shillong ahawara long Karbiari soi jangatum lo ke chali anat pen chenglo kisung ke boy ahut kacharap chetu dun thekja phanpura kedamtang por ahut Shillong Karbi Students Association sengponlo kedamtang ningkan ke thom ahut pirthe adang along COVID-19 avura keso nang ke doka gajok Shillong Karbi Students Association mate KSA atum mithanga sai ke claim ponja phan akisung dokoglo Lasopen peneng surihini ren kora ke thom aningkan anabangke avura krem akeso anstami klipa mesi non puthot sai ke klem ponthuji aphan vosik ne phai kre isi arni anarlo por phai hinia porpen Engineers Hall Barik Shillong Meghalaya along arpukimi kachelaramai kedeng pon Bangso amaya long alohia manpen All Meghalaya Karbi Association amai phu RR Ronghang Meghalaya Karbi Cultural Society amai phu Albinas timung atum chetong dunsi Shillong ahawara long lo charli ari soi jang atum aphan BD sore pipa jerdon Lapenon puthot Shillong ke se mesen pen ke ja ponje aphan John Inti ka thara aphan mai phu Harbamon terang aphan kongchun bang lapen bang kep abang pu bang phia tuma phan prek jam arpu pek ponsi mesen pen mai pachun pon
Shillong hawaralong loki charli ahin men ka chat habdun ji aphan la pen ki sung ki boy hot ki rap ki long ji aphan screen along ke paklang pon Shillong ke se amai phu John Intika thar contact number 70057359997 la pen kongchun bang harbomon derang contact number 9678461883 atumalong humri lo pulo tangte akirap long ponji puta pachini News report Karbing Long Live Kedamtang wosik ni phai kre hini arni ingdeng hini denarong press club hin pen kangthilang so along krungsaya mai padopon denarong press club along claim bang phu ke doan claim me dami je phanpura karbiarona tengpen aram pharo ase charkli ponsi krungsaya mai paman ponlo Kedamtang wosik ni phai kre hini arni kangthilang so ki jui kelanga dimalong denarong press club hin pen ingdeng hini krungsaya mai paman pon Bangso krungsaya mai pangcheng pon pia prang denarong press club along bidisar anparta kurusar Mohendra terang ahin pen arnam pharo ase arkli ponsi denarong press club aphan hirjumi hangpon Bangso aphi kangthilang so lang sun ki jui kelanga bai kangalong rong ingkoi so se thengpia klim so ki esai deng ponsi ingdeng hini krungsaya mai pangcheng pon Denarong Press Club amai phu Bikram Teron Kachari pona Mayalong Denarong Press Club Kongchun bang Rajiv Be Mayalang the than ponlo bang so Mayalong Denarong Press Club klem bang phu kedo anaphan Karbi Jamborong anutin abang phu aphan pajir pon lapen ki thir thipen Denarong Press Club asahem kikim kerang ponjia phan chingki je than pon Pinini litum bang so kachingwai amai pangcheng pon pe phrang klem me dam me aphan se charli ponder pen aphi kangthilang so alang sun ki jui kelanga dimalong kelir seng pen kepa do pen danglo global warming pen ke khangdun je phan pura thingti klim ki ya sai setami nilitum dengpon posi DPC amai phu Bikram Teron pen ningji ইয়াত প্ৰথমতে আমি সেকেন্ড এক্সিকিউটিভ মিটিং কাৰ্যসূচী আৰম্ভ নকৰাৰ আগতে আমি পূজা পাতৰে আমি আয়োজন কৰিছোঁ লগতে আমি প্লান্টেশ্যন প্ৰগ্ৰামো লৈছোঁ হাতত যাতে গ্লোবাল ৱাৰ্মিঙৰ কাৰণে বা গ্ৰীনেৰী যিটো আমি সদায় এইটো পৰম্পৰাটো এইটো কালচাৰটো আমি বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে আজি এক্সিকিউটিভ মিটিং আমি মেম্বাৰ ফালৰ পৰা এইটো আমি সদস্যৰ ফালৰ পৰা এইটো আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু মিডিয়া ফালৰ পৰা আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ দায়িত্ব আছে আৰু মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰিণ্টিং মিডিয়াৰ ফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানখিনি আমাৰ মিডিয়া যিটো আমাৰ প্লেটফৰ্ম আমি কেনেকুৱা আমি ৰাইজৰ আগত আমি কেনেকুৱা দাঙি ধৰিব পাৰিম কেনেকুৱা আমি কামবিলাক কৰিব পাৰিম এইটো কথা আমি আজি সেকেন্ড এক্সিকিউটিভ মিটিংখনত আমি আলোচনা কৰিছোঁ Bangso krungsaya mayalong manpeng alohi denarong press club bidisar anparta kurusar Mohendra terang abarim pherangke klembang phu Narayan Borwa lapen denarong press club klembang phatum chetong dunrenti News report Bikram Teron Karbi Anglong live West Karbi Anglong district MP Hamren Rong Sopialong Don Bosco High School alar pini penke Seba pen KAC along pen ke chokle malu long ponsi higher secondary angdeng an kachali long jiaphan ni phai kre hiniarni ingpu pontanglo Hawararat kamatha kimia jok Hamren Rong Sopiarat pen chenglo Hamren ben kilometer flick cap komchen ki du ke lak hemi jangre ara ratungta pirthe toklang mate lokachari thek beknang jipu akamatha ke do kojo Don Bosco School ingpu ponlo Bonda bangso Don Bosco High School along amar higher secondary angdeng kapachali ponthulong jia phanpura puthot ni phai kre hiniarni HS ingpu ponthulo bangso along Guwahati Missionaries of Saint Francis de Sales Provincial Father Sabu Francis Pen Arna Manong Pathesi alang liri deng pensi bangso higher secondary angdeng aphan ingpu ponlo Kadam Karbi Anglong live kila harat on aphan stami to aphan thedung here to me la Hamren West Karbi Anglong district headquarter long pen Abirta ki me to aphan ki PG ding la no la Don Bosco higher secondary school la ke pini la ingpu pon lo la pen so Don Bosco kangpu pon la ke 1978 pen se la ingpu pon lo la pen so school kangpu pen jok Ladak Hamren district headquarter pen kilometer flickap arat kiduk det ke boy det arat also martum an bake mate ke plank ke thi arat tum same ladak school ang toidono la pen mission quality education banke ala dapen silong pono la pen ladak kachali also maratum pini doctor ke man tum dadulo engineer ke man tum la pen so thasi ladak school ang bata ladak lu ke than atum sitame dulo
lapen ongdu matuma bangke social organization long sitami kachira pen ladak upgradation mate hamnen angkang ansusi kapaching turji asaya bo sita lang tumpen claim ponong Bangso Kangpu Ponahut, Guwahati Missionaries of St. Francis de Sales Provincial Father Sabu Francis Pen Kaningje Ponatengke, Bangso Higher Secondary Building Kangpu Ponlonga Bangke, Nilining Arong Piklo. Bangso Higher Secondary School along pen Kacharli atum doan satame ali Chipalong Pon Bubusi, Ning Chipat Hipon Lubusi, Ning Jepon. Nilitum Bangso Higher Secondary ang Dengka Charlie Longji Aphan, Seba Lapen Karbing Autonomous Council Hin Ben Setami, Hukumalu Longpon Etlo. Lapen Bangso along subject Troxy and Duapotsi, Than Bang Setami, Bang Troxy Dupubusi, Don Bosco Higher Secondary School Principal Father Saji Ben Thanpon. I am really happy to be here this morning, inaugurating and blessing the new building for the higher secondary. You know, it's a proud moment for every person here in Hamren, because we have an institution that produces good result, that gives value education, and we are going ahead with education. I just want to congratulate every parent of this institution, past and present, who had been contributing amazingly for the growth of the school, and also every teacher. You know, if we have good product, the reason is that if the tree gives a good fruit, the reason is that somebody is giving good manure. That is why the trees are producing good fruit, and that is what we see here in Don Bosco. I just want to appreciate, congratulate, and thank every teacher, every parent, and every student. Pini Arni Banke, Hamrenara Raphan Isi, Ninkarong Arnilo. Athe Don Bosco School Banke, Higher Secondary School, Nang Ingpu Pipon Tanglo. La Sopena Jo, Hamrena Havarara Tum Setami Kacharlia Hin, Mesen Avarsai, Longpon Bobosi, Advisory Board Member Abraham Teron, Ninkarong Alamthi, Chibaklangpon. Kelitum Hamren Arat Apan, Mate Hamren Rong Supi, Wesker Benglo Rong Supi, Arat Apan Elitum, Pini Arnila, Ninkarong Nay Arnilo. Athema elitum dak te bok tare api apu mate hamren area atum jesemet ke elitum timesen school higher secondary Don Bosco incute putwar ka cholang elitum ding pitlo laso ake mang pa elitum nam mang ka himan la elitum ning ke the ani pini ani ke na plain pitlo pini ani la ke elitum hamren Don Bosco High School abang pini ke elitum pan Don Bosco Higher Secondary School pini ani elitum haning pitlo Hamren Pen Daniel Hi, Karbing Long Live. Assam Gana Parisha Racharya Song Dipu LSC Apartment, Patumi Vosik ni Paikre Hini Arni, Dipu Klabalong, Klembang Amai Kangni. Bangso Amai, Dipu LSC Amai Pu, Sonsing Bepen, Maichari Ponsi, Alohia Manpen, AGP, Tiripi Chunbang, Ashikul Rehman, Daniel Timong, Jintu Prakhastal, AGP, Youth Committee Amai Pu, Jitul Borgohain, Ashusman Datta, Lapen Kapre ke Theki Dingatum Chetongdon. Lapu Alohia Tumpen, Lamtheki Jarponki, La Somai Jasemet ke Dipu LA constituency angkang Long Trok MEC constituency do. La Swalong AGP Kepang Tang Ponja Phanpura, Sonsing Biaphan Maipu, Babukro, Sunil Teron Phan Chunbang, Lapen, Bangkre Sirkeba Bang Pubang Piatuma Phan, Klembang Along, Amen Taponro. Lapen halapu AGP Central Committee along Daniel Timung of Hansetami, Klembang along, Amen, Bipon Loposi, Pachini. অতি পুৰণি দলৰ নেতা এই অঞ্চলৰ জ্যেষ্ঠ ডেনিয়েল টিমুকক আমি চেণ্ট্ৰেলৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য হিচাপে চেণ্ট্ৰেল এক্সিকিউটিভ হিচাপে আমি তেখেতক আজি মনোনীত কৰিছোঁ আৰু বাকী আমি গোটেই সমিতিখন আছে এই সমিতিখন আজি আমি 31 জনীয়া এখন ডিপু বিধানসভা সমষ্টি আমি আজি গঠন কৰিছোঁ Lapen Kevangjia Chiklo ni Phaisir Keparni Karbiang Long Lapen di Mahasau AGP MIP Kepa Doponalong Minister Atul Bora Lapen Keshab Mahanta atum nang chetong dunji lasi kedoan Klembang atum pen Mayalong Chingki Chethan Ponsi hala soarni Ongdung Amuluk Kachetong dun peja phan Pherang Kyang no pen Kachuningri Padopon গৰাকী ৰাইজক অৱগত কৰিব বিচাৰো যে অহা 9 তাৰিখে আমাৰ দলৰ মাননীয় সভাপতি প্ৰমুখ্যে কৰ্মকৰ্তাসকল আহিব গতিকে আটাই আহি আমাৰ এই সভাখন সাফল্যমণ্ডিত কৰিবৰ বাবে আমি আটাইকে অনুৰোধ জনাইছো News Report Karbiang Long Live Pinera Abirta Ponsi Kang Tonilo